اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد، jadi naisab kita niyo alhamdulillah kapag bay mata hamaksud manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakanato sin limabay in mga kasunnat-sunnatan halawng sambahayang. Nakanato na yung pagtakon sunnat ab'ad damikyan nakanato na isab in sunnat al-hayat. Ari pa kita niyo makalaton pamubutilatus salah amoy makababa talhasang bahayang labi marayaw bang kita niyo humapit hapangadjian pagtawagon umurun tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi as-salah, mga pakaradyaan piagbiddaan sin babae iban sin usog hasambahayang aun mga parakala hantang pagsambahayang nakabidda dain doon inhantang simbabai daing hantangan sinusog hasambahayang amuyad tuin kaun na to insyaallah subhanahu wa ta'ala harumin ang kandain tawagan kaya susulat amuin title long simbasa ang galis umurun mga parakala tukhalifu kaya bidda al-mar'atu kaya bidda sin babai fiha halong sin sambahayang ar-rajul in kausukan kaya bidda niya rin hakausukan uno naman aun lima parakala labi marayaw hababai in makabidda siya ring hausog halima parakala yan. Ang kanda kaya sulat ko rin doon yusannu lil mar'ati an tukhalifa ar-rajula fi khamsati asya halima parakala. Nah, hatihun na to marayaw hasupaya halawm kita panghati iban makapasaplag kita makapasampay kita sin panghati ilmu sin Allah Ta'ala labi luwa na amuin kabaybayan sin kita niyo aun babae aun anakta aun asawata nabaitaan ta sin hukuman bihaini aun pagbiddaan maniw tiyo naam sin usog iban sin babae halom sin sabahayang muna impyagbiddaan in babae tadummu ba'daha ila ba'd fi ar-ruku' was-sujud muna kaya bidda sin babae imbabai hawaktu siya timindog sumambahaya tadummu ba'daha ila ba'd bi'amad tumyumu muslim baran niya
kiukum muslim barannya. Bukan biasin usog. Bang sumambahayang yujafi mirfaqaihi jambayhi. Inusog bang magsambahayang. Gusto makalibot sa inyo, magkakitaan. Mang kita magsambahayang, inusog. Tudod ka. Allahu Akbar. In mirfaq, amo in sikutay ni. Limalawak siya, tiyo-tiyo, daing hakid ta jambay. Aun distance. Tamam? Ampay babae. Bang siya timindog sumambahayang tadummu ba'daha. Kumusunnin baran niya. Biamad tumumusun niya. Biad di inidagos. Allahu Akbar. Lihat. Sa kaula-ulain, siko niya, di maragpak-pakid niya. Okay na ito. Amo ito yung panagnaan, yagbida. Na inusog mo kun siya bihan. Inusog bihan. Na makatapangadjian, in babae, subay siya mahumpot. Subay siya mahumpot. Intada niya, sambilin hasambahayang, piyahumpot siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mukun nagkakangkangan ng babae. Amukun sumambayang yung babae, Allahu Akbar, sin babae biha. Simingod sa pausog. Bang siya simambahayang biha, tayo maadaysam, sa mga dagbos. Bukun matup, hababae mag-good-good. Amoy lang niya good-good, tigas-tigas, may bukun matup. O na yung matup, hababae? Imatup ka niya, kahumpot, iban kaluman. Kandad to. Saan magsambahayang aun isyarat dahin doon halako tabi at subay, hinangon simbabae. Allahu Akbar. Tadummu ba'daha ila ba'd. Ang painusog, Allahu Akbar. Nah. Demikian haruku' iban hasujud. Haruku' imbabae. Inamu insikunay ni haruku' biamad tu piara ragpak niya ramari pakid niya. Kaya ba ka tuan jasi? Ruku' ko biasin ruku' simbabae. Kita untay piag biddaan sin ruku'an simbabae iban sin ruku'an sinusok. Toy. Ruku' ko. Yan. Biamad to kiukummus niya. Inamuin ini niya piara ragpak niya maripa amuin long tapa fakhid maripa amuin paanay ni. Ampay nusog ruku ka rukuan sujud. Ruku ka rukuan usog. Ini palayo-layo. Tamam? Inusog bihan ini. Kalayo imbabai. Bihan. Tadummu ba'dha. Demikian sujud. Sujud kau sin sujud simbabai. Inamu insiku ini biak di maragpak na maripa. Kalayo malayo pakaraw niya magsusung. Kabot kita pa mihrab. Susung ko mari. Bihan. Biamad to. Kiyukummus niya yung baran niya. Ampay nusog. Kato'y nusog. Yan. Malawakin ini. Maripapa. Matarang. Insyaallah. Amo ito yung panagnaan, pagbiddaan, syukran. Haamuin hantang pagsambahayang. Hapagtinog, haruku', iban hasujud, imbabai kiyukummus niyain, baran niya, miyumumus-mumus niya man. Bikhilafir rajul,
bukum biya sinusog. Now, nasabot hadith kaya riwayat sin Imamul Bayhaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain. Ang bukadlaw nakalabayin Rasul sallallahu alaihi wasallam harwa babae tusalliyan, nagsasambahyang sabi. Kita sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im pagsujud niya. Naam, biya madto nagkakangkangan biya usog. Kita sin Rasulin do babae yun pagsambayang biya sambayang usog in sujud niya. Iyan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inari kanila, idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-lahm. Wahai kamu ro babae may nagsambahyang. Kita ta kamu kain na lang sin Rasul nagsimujud kamu nagbibihan. Idza sajadtuma, balik bang kamu sumambahyang, bang kamu sumujud, dumma ba'd al-lahmi ila al-lahm. Biamad to mumusan nyo in, baran nyo ayaw nagtipikpikan bihan. Ayaw. Mayta, fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul. Sabab sabda sin Rasulullah, in babae, hapag sujud, iban sin pagruku', iban sin pagtidog na sabot ko, di sila magsibu, iban sin usog. Natampal? Na. Amo yatin panagda. Inhi karwa tiag bidda. Takhfidu sawtaha بحضرة الرجال الأجانب. تخفض صوتها في حضرة الرجال الأجانب فلا تجهر بالصلاة الجهرية خشية الفتنة. Hikaru apa yang bidaan? Inusog bang hasambahayang jahriyah min sambahayang matanog. Sunnat impatanuhun niya. Sunnat hay anaka na to na. Mang siya magsambahayang maghrib, panagnan rakaat iwan hikaru matanog. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Matanog, karunguhan sinta. Damikyan hafajar matanog. Hapanag na ang dua rakaat sin isya matanog. Luhol iban sin asar, sirriya. Hipus. Hati niya sunnat hauso. Impatanuhun niya hasambahayang matanog. Iwan hipusun niya hipus. Bukumbya sin babae. In babae. Takhfidu sawtaha paagakun niya. Pakukuun niya, intingog niya. Hasambahayang jahriyah, sambahayang maghrib man isya. Ayaw siya magpatanog sintingog niya. Kuno bihadratir rijalil ajanib bang yaun sabu aun mga kausuhan amuin harus niya banahon. Amuin harus niya banahon. Lauta aun dahin doon pangtungod niya minsan. Pangtungod niya minsan harus niya banahon. Naawla na tuod bang tauro kayong mabisita. Namukon siya simingod ha usuglong niya salda sunnatin magpatanog sa bahayang jahriyah. Sumilaw, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yaunin mga bisit. Ayaw. Imbaba isuway niya, hipusun intingog niya. Hahadarat sin mga kausukan amuin harus niya manahon. Mayta. Khasyatal fitnah. Pagtangkis dahing ha fitnah. Ba't di jumato? May taon in fitnah. In fitnah. Aun waktu in tingog sim babae, fitnah rakulang. Labi lupa na, bangin makarungog kanya usog,
Asal nakikiba din pangatayan. Malam may pag-iman, malummi inutok. Intingog simbabay, aun waktu fitna. Inlunok sintingog simbabay. Indayaw sinamu intingog simbabay, aun waktu. Kaya ba nan kausukan, laong simbaha sabi, aun tamaan sin, tingog simbabay. Biya madto, suminop, paukat niya katan, inut-inut, mananap maripang huta baran niya, sambil manginog-kinugin baran niya, sindayaw sin suwara. Na, pila sa dyan usog. Kaya laukan. Iban sin nain lab lang simba sa biyaon. Sabab sadya sin tingog. Tingog. May kanindag bus mo kung na marami. Sabab sin tingog. Balingkat lang na yung suwara. Hangkanda pagtangkis pag-awal ng hadto, in babae, pakuon niya, intingog niya, bang siya sumambahayang, hasambahayang jahriya, bang aun din dun usog ajanib, amuin harus niya panahon nakasabo rin dun. Unin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Infarman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولم معنى سن آية سورة الأحزاب. إن معنى سن آية liang sin Allah Ta'ala yung mga kababayan magpalunok sin suara. Ang siyang babae ibang magbisara niya, tuyuon niya na kung palunokon magtintingog niya. May tad. فيطمع الذي في قلبه مرض. أرقال فرمان سن الله مهنang sabab numapso in manusia mo in tasakitin pangatayan matod manusia abnormal di katiko-tikuan makarungog sadya mo in biya suara biya makwa magtuy biya duhayin halom sinu makarungog sadya lakod-lakod sige si mga kung magtuy mapinda in pangatayan hangkanda inaka may Islam iyawalan niya magtuy biya fala takhda'na bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض. Ayaw mo amo in lang tabihan, paluno ka in suara mo, in kabtangan mo, hasupaya, di numapso, in amo in lang tamano siya na sakitin pangatayan niya. Ang kanda hinduan tayo mga kababayhan ta. Hinduan tayo mga ahli kalwargat. Bang magbisarayban sing kausukan, doon naka magsambag, cellphone, sabag tawag, na ayaw magpaamuin biya mga magpalunok tuod sintingog. Aw niyang kay manang bamay magpagtag mo. Hello? Makuanda kuman in usog isama mo in ayawin abnormal misanin bukom biya dagbos. Maraming pangatayan. Nayadto na sumuri setan. Sa sumambag siya sinamun tingog apartangahan. Ayaw siya rimihil dan hikasud hikasiplit si setan mo. Lingkat sin akam Islam. Na, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wayron sa aning babae dumamagbisara pa usog. Labi luwa na bang aun hajati man haturan si syara sa ayaw tuod siya amuin long tamihan dimihil lawang hasyaitan sumudin amuin napsu iban sinamuin syaitan uning pangatayan si manusia. Bisara siya mabuntun. Waysa. Amuin ito yung kisan sin akam Islam hangkan din babae naam bang siya sumambahayang sambahayang jahriya maghrib isya wa fajr bang pagkita niya bisita takhfid sawtaha pakuun nin tingog niya naam malainkan bang wayron naam siya banan niya anak niya wayron tawro kay san siya mamas sa maghrib matalogin tingog niya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim way sa niya wayron sa niya biidhnillah subhanahu wa ta'ala naam. Amo yung tinhikarwa. Inhikatu, pagbiddaan. Sinusog iwan simbabay. Idha nabaha shay'un fi salah,
صفقت بخلاف الرجل. إذا نابها bangaon dumagpak kanya. Hasabo siya nagsasambahayang. Uling pagyaron din di dumagpak kanya. Atin niya, biasin mga nasa siya, sambayang. Nasa imbabayaon, nagsambayang. Atawakan aon, buta. Lumabayaon siya nagsasambayang. Wala siya, di siya kakitaan si buta. Atawakan, laong tabihan, aon sumud pabay, magkuko, yaon siya sabo nagsasambayang. Di kay ngatan. Unuin hinangon simbabai. Hasubaya mapahati niyan buta. Amoy lumabay. Iban mapahati niyan nagkuko. Sinin siya nagsasambayang. Iban mapahati niya in babae na sa nag-iimam. Unin hinangon simbabai. In usog. Bang masain imam niya. In hipamong sin usog yusabbih. Imiyan siya subhanallah. Masain imam mo. Imiyan kau subhanallah. Bang siya nakahati na sin syara. Kapahaman niya magtuwi. In siya siyahawi. Sinhatay kuran. Aun kasaan na hinang niya. Laong tabihan, 4 rakaat na siya nakatindog siya pataas. Iyan siya sin mga ma'mum subhanallah. Atin niya himati ikaw sin nasakaw. Balik ko. Bang hausog. Magtasbih. Yusabbih. Subhanallah. Imbabai na kamidda. Imbabai bang magpahati sin kasaan sin imam niya at tawakan aun sumud biya sinasabot ukain na tusaffiq inhati sin tusaffiq bihan tupakun nil lima niya tumupak yung babae biya din yung pagtupak sin babae pagtupak niya mo in padlima niya tuwi ni lumakon niyang padlima lawan niya. Ayaw siya imin subhanallah. In subhanallah tartanto pakausukan. In babae, tusaffiq. Bangaw nag-imam sa amo. Babae na siya. Lang tabihan naman sa ayat. Liila fi Quraysh. Nakadto pa mo in iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lang sim babae. Hindi niya nasa. Tawakan nakatindog siya madtupay ka 5 rakaat na sa hawihon sing kayman ng jamaan niya babae. Yaron niya bihan. Tasfiq, ingan. Inha usog magtasbih, inha babae magtasfiq. Na ayaw magsaliw. Arakala lang mo di yung lecture, masako pagpaham. Masama ni ma, magbihan na ko halom. Uy nari, babaeng bihan. Babaeng bihan. In usog imian kau, subhanallah. Naam, subhanallah. Lihat. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabut hadith. Riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Dain kan Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء في صلاته فليسبح هيسيو إن بيأمدت nakahinang kasaan halong si sambahayang niya bang siya usog falyusabbih magtasbih siya فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ayaw siya magtupak long sin Rasulullah karena im pagtupak sin 5 tartanto pakababayan now amoyan tuin hikatu yagbiddan iman silsila now ini kaupat yang biddaan. Jami'u
badanil mar'ati aurah. Jami'u badanil mar'ati aurah ma 'ada wajhaha wa kaffaiha. Ma 'ada wajhaha wa kaffaiha. Nah. In usub, in aurat sin usub, halom sin sambahayang. Ma baina as-surrah war rukbah. In aurat sin usub, halom sin sambahayang, ma baina as-surrah, pusud, iban sin tuhud. Akadim kataan tuhud dia una. Amin biya kuan ni. In tuhud, harap mani papusud sin usub, aurat halom sin sambahayang. Di manjari aun gumwa dain doon nasabo ko nagsasambahayan. Bang aun gimwa dain doon halong boundary yan. Harap mari. Hasabo ko nagsasambahayan, batalin sambahayan. Dilanta ka mo pa, mahal. Aun usog magsambahayan. Tabiya gatos tabiya. Imbadyo haupo. Di na, membiak salat to din kuan. Oh, haupo. Nah. Bang siya timitindu ko kira Allahu Akbar. Ya. Problema bang siya rumuko na. Bang siya rumuko na malais na patas. Ang paingi niya, impantalon niya, mahaloy patod. In brief niya, nasa saksak pa yung mga garter. Nakapila ko na hindi. Hatay ko ranto. Naun waktu samplin hatay ko. Masabi, makuan ko, matsak-tsak pa na mo yung kuan mo. E na mo yung mga arrangement mo yung pansintuhan Rabbul Alamin. Biya masasaw ko. Aun sa humpag mo, Allah, pagruko niya bihan. Tumampalin na mo in bukuno ko ikot gumawa to din na mo in biadak bus alkansya arakalaon man masa makasin na mo in ATM niyo makaswipe na doon masa batal siya onin hukuman hadto in hukuman hadto batal sa bayan kaulan wahidan batal kao mo puso din niya mari damik kanin tuhod. Nah, bang tip mo mga rin buslot, mayroon na sana. Okay na. Tayo ba? Nabangin mga buslot, simpantalon mo mga rin hatuhod, ang pabuslot, kakitaan to, sintao mga mo yung pagkita sinto, yung buslot sa pantalon mo. Batalin sa bayan. Tabi, bihaon yan sikat na mo in pagpakayon sing kausukan bihaon, pantalon gisiun to. Engkarayaw sin pantalon, gisiun to. Miamad to, tas-tason yung mga kuwan. New arrival ko. Na, batalin siyang bahayang ta, mga jamaa. Ayat tod ka mo simbiyahin ni, aurat sinusog, mabay na rukba, wasugla. So, siya makataas-taas. Nabukun ni sabi maana niya, dahil hindi rin aurat harap mari. Batlong mo, okay ramisan kau magtapis-tapis na sadya. Buko naman ito ipahinang kay mo sin sara. Sa infiq, hibaitaan sadya kau sin, amuin, sa baba tayo maun sin sara. Dahil hindi harap mari. Sa wala kau dihak sin sara. Konsum ko ni sa kumasadya kau habol magtapis, gimuka indaghal mo, Allahu Akbar. Sin yawnin badyo mo, yawnin kamis mo yung katandi. Pagpaamu-amu kawang kasambayan. Nah, nainusog amat tin aurat niya. Ada pun imbabai bidda. Bidda imbabai. Imbabai jami'u badanil mar'ah katan simbaran simbabai aurat malaikat. Except wajhaha bayhu niya. Wa kaffaiha iran iban sin dua lima niya. Insiki, aurat. Mataod pagkakitaan ko kababayan.
Magsambahayang, gimo ko ay mabakul. Matikod-tikod. Naunin hukuman sim babae, nagsambahayang, gimo ko ay si kimisan tingi sanja simi-simi, dahil masikin niya, batali sa bayan. Pasampayan nyo yan, pa mga ahli kalwarga na ito. Hasupaya, di kita masiyasihad law akhirat. Mataod, aw kay manan, naam, nag-aabaya, na mataas-taas pinabaya bihan. Oh, mga tupaamon, misan sumakot-sot din abaya na diyari na sinsara, hababai. Supaya pag ayad sinamuin, aurat yan. Nahang sa upamay babae, gimukwain sikin niya, dumasya asal kalsiti na may mahababai ang pataas. Agusal siya kalsiti na may bukon matilag, supaya katabunanin aurat niya, may sikin niya yan. Nabang niya hiyaman haman lang niya, di ba? Kuanan tumambihan, Allahu Akbar, bang siya nagtitindog biyan, kaya tatabunan. Pagruko niya, kumuha na, malais. Unin hukuman si sambahayang niya, batan, kabtangan makaminsan na, wayron na ikaman. Mafhum? Nangkan na suway tuod, majaga, inbang sa babae. Amurain diyari ha babae, humuha sambahayang, waj, bayhu. Haunin bayhu? Di, ini. Intay nga. Bukon bayho, ah. Arakalaon magkumalo ko niya, pakuwang pintay nga bihan. Unin hukuman si nagsambahayang, di na mo inloko niya, piyaw ko pintay nga, batal, sambahayang. Amo rin man dyan di. Iban sindua lima. Halima. So kita madya ka. Ang kaimanan kababayhan, inluko nila, bunan, miya mabut mari. Sa nagjajabjaban. Jajabjaban bihan. Malay, makuamad to bihan. Majabjab na kuman. Oh, biya kuno sablay lang si Maulana yaon. Bihan. Nabangyat to imiyabihan, Allahu Akbar, kakitaan mo to jambilin ilok niya. Alais. Kakitaan. Nabangkitain ini. Automatic, batal sa bayang. Batal, sa bayang simbabay. Naunin hinangon niya. Hinangon niya. Suway aun, amuin aun sana min bedyo takagarter bihan. Namisan siya miyan, Allahu Akbar, wairun gumuwa. Sa critical, bagyan niya, Allah, sami Allahu lim. Matuntumuntun yung pababa. Na kumuha rin ini. Pagwasin ini, naway na. Batalay sa bayang. Namay ito yung piyagbiddaan, sinusog iban simbabay. In usog, in aurat niya sa bayang, mabay na surra, warrukba. Imbabay katan, sinbaran niya aura, malaykan bayhu, iban sindua, pad lima. Unin hinangon tamang sa upama, sabo ko nagsasambahayang gimo inaurat mo. Longta. Naghabol ko, sambayang ko, gabol. Sakali, yaong ko nagsasambahayang nakirit. Nakirit. Bang kakausan mo magtuy masawlo, pagkirit, magtuy mo makuan, katabunan bihan, si malima mo taon uno na, okay rin, sambayang. Ayaw sadya siya lumukay. Amoy pagkirit, pagdainong piyasaran mo pa biyan, naway na, mabatal siya magtuloy. At tawakan siya, abo ko nagsasambahayang, di mo po inhangin makusog, pagdupoy sinhangin, nalais, inamuin gamis mo, nampawayro na mo rin brief mo. Paglais bihan na, karipao mo, nayaw na intaw mga tud nga tud. Mayaw man ko sabi men, subhanallah, way siya na sa, unin hinangon mo, bang mo piyalo kay painhabol mo yung dataas, kaya rayon ko lang presko, araw pembiyay, ba, talo tumati. Sa abang magtoy mo na sa uno, nabiyan mo pababa, sa saat na, tuya. Okay na tulong siya. Ayaw sadyain, magparoon ka, magpatarol ko rin doon hamuin, pagbukisan sinaurat. Amo yan in hikaupat, piagbiddaan, sin, usog, iwan simbabay. In hikalima, piagbiddaan.
لا يسن الأذان للمرأة بخلاف الرجل ويسن لها الإقامة. إن أسب sunnat hausog hari pa siya sumambayang kabangan niya iban kakamatan niya sunnat magbangkaw iban sin magkamat kaw tamam in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith inna atwala an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah al-muadhdhinun. In sa haba-haba liog hadlaw qiyamat amo na magbabang. Unin pagyaron sa haba-haba liog magdakbos kita ng mga jirapya magbabang bukon. In maksud sin hadith in sa tanyag-tanyag sa sikat-sikat mano siya hadlaw qiyamah magbabang. Labi ko rin sin amuin celebrity rin ni hanun nini. Mayta sabab sin ingkatan sin abutan sin suara mo sumaksi hadlaw akhirat. Ang kanda bangkaw biusan sin Allah Ta'ala. Ridjikian ko sin Allah Ta'ala hinang ko magbabang ayari to. Mayta ni'mat yan sa lagbo-lagbo. Ni'mat. Naam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hadith bangsad jalong niya bukun pag nakura naam mabaya ako mahinang magbabang sabab buhi manusya bangsajin katubo-tubuhan sumaksi kay maadlaw akhirat ang kanda bang ko magbang para yawara ko maring pagbang kahalong ka ikhlas naam ayaw ko magbang nagdurugdug naam sabab sin diad tukod na ng bihad to. In hababai nakabidda. In hababai la yusannu lahal adhan wala sunnat kani magbang. Konsum ko ni sayo ko imian na jamana kamo pagbang kamo kuno isu mengaton kanyo muy mo konsun na tabay magbang. Ayaw mo pa pagbang ay babae. Tamam? Bukun sunnat hababai in magbang. Unin sunnat hababai in sunnat hababai al-iqamah magkamat. Bang sila timindog magjamaah, anjari sila magjamaah. Beresam kita kausukan. Amo sadjeng kita, yaunin imam haunahan, in jamaah na dihatay kuran. In babai, yarin imam, in jamaah nyari. Maddo. Tamam? Nabangat to mo in timindog na magsambayang, kamatan na sinisisyurin kanila. Sunnat hahak simbabay magkamat. Way na sila, di na sila magbanga. Naambiyan rin pagkamat simbabay, may na sin pagkamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dihat rin pagkamat sin kababayan. Nah. In dalil hatungod sim pagkamat sim babae aun hadith bangak wala na sa tengkan Ummu Salamah naam radhiyallahu anha in babae naam sunnat kanya atau kan syara kanya magkamat naam in ada kuning pagbang wayroon sunnat kanya. Lima para kala mga jamaah barhurmat pagbiddaan sin sambahayang hantang pagbiddaan sin sambahayang sin usog iban sin babae muna haqiyam iban haruku' iban hasujud naam im babae bi'an yakyukum musmad timbaran niya hikaruan niya apabila sumambahayang siya aundain doon sa muna kahadir mga kausungan ajanib na ang pakuun nin suwaran niya bukong biya sinusog na ang inhikatun niya
imbabae apabila aun amu inlong tabihan jumatu alom sin sambahayang kasaan at tawa uno-uno na inhinamun sin babae at-tasfiq inhati sin tasfiq kami magtupak in usog tasbih tumasbin usog na ini kaupat niya aurat simbabaya sambayang kataan simbaran niya aurat amurain bayho iban sin 25 niya in hikalima niya wala sunnat hababain magbang in sunnat kanila amurain iqamah bukum biasin usog sunnat kani magbang iban sunnat kanya in magkamat higanganap ta pa rin doon in babae di makajari mag-imam tamam di makajari babae mag-imam usog din manjari mag-imam sabang sila magsila babae sibu-sibu mayroon saan niya mag-imam sila sabang aun usog din doon naam sakali mag-imamin babae hatay kuran usog di yad tumanjari haagamata Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith wal ya ummakum naam wal ya ummahum rajulun minhum mag-imam kanila naam usog bukon siya babae nahangkanda asyaratan yung mga jamaah berhormat in babae di siya manjari amuin magnakura amuin ganta siya in magdarungan singkatan amuin full authority kanya tumanjari siya amuin wayroon na makatayang babukan yamin siya na sa taas-taas. Di. In Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hadith niya. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma aflaha qawmun wallaw amrahum imra'ah. Lan yufliha qawm. Di magparuntungan. Di magsaksid magparuntungan in hula in qauman in raayat wallaw amrahum impapag nakura nila mo sa taas-taas na siya na magkontrol sing kataan bang impialingkod nila hanto babae amo yan in pamandang sing Islam hatungod sing parakala yan wayron siya niya bang magnakura o pahataas niya bukon pa siya nakura. Sa amuin siya na to rin sa taas-taas. Wayroon na taasan niya, babae. Biyabaitan kita, sin Rasulullah, ubus na yung baita sin Rasul, di magsaksid, wayroon paruntungan, lan yufliha qawmun, wallaw amrahum umra'a. Nahangkanda, hatarikh, history, kataan sinamuin, long tabihan namuin, nakura mo sa taas-taas na, babae. Inamu impialingkod din doon, wayroon kajatuhan, failure yung parakala nila. Namura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na to na rin di, parakala ini, na amkarna bang kita nyo lumatun paamuin, pangadjian, makabatal na mahaba. Ida maun insyaallah, inamu makabatal, sambahayang, alalun na to na paamuin sungun, paglingkod-lingkod na to. Bihaon insyaallah, bang aong pangasubo, o kabilawang pagpangasubo, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, biar nataham boleh jamaah. Kata itu. Babae, si mambahayang, gimuain sikin niya. Sa wayron tao. Batal. Di batal. Bisan si halong bilit piupungan nila, batal. Nariman jari. Suway niya to, bumuson. Mumuson niya to. Bayho saja. Yan. Malingkating pangasuwet. Babain. Duaran niura. Wayron dasaan niya.
Bang Duaru nyo na sa ano. Pero basa niya. Mataon pa nga siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. فخذيها فخذ يا رياض الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Nah, Bang Om pangasuh.
Hasil pagmasbuk. O magmasbuk. Oo, okay man biya makaliuban si Makaliw yung sikiring ha? imam. Imam. Awak ko na nagtutupa rin sa biya. Kaya ka magmasbuk kayo na tawa. Pulutan. Hasil pagmasbuk. Iberi na naturan niya siya. May time mic tayo niya. Oh. Inhal sin pagmasbuk. Muna di masah yung makaliyuin ma'mum dahil nga imam. Aon yung pagbistahan? Yung pagbistahon dahil doon, amo yung tikod-tikod, bukong duhol ko lamay sikya. Ang kaya ng tao, mahaba tudlan doon sikya. Kukuan. Bistahon siya tikod-tikod ini. Bang limyo yung tikod-tikod, sin ma'mum. Dahil nga imam, batal. Sa abang way nakaliliw yung tikod-tikod niya, nakaliusan siya pagkamahaba. Mahabain na mo in duhol ko lamay sikin niya, sah. Tayo magbistahaw no, hatikod-tikod, amin haruhul ini. Na labi marayaw, na simibog-sibog siya, pahulihan. Na bang mana mo in matanto niya rin siya, makaliw rin nga imam yun. Yung hasil babay sa magmasbuk. Pangabay ko pa. Bihad to rin hal. Ito rin hal. Na. Bihad to rin hal. Dumatong na kita pabahath insyaallah salatul jamaah. Bihad din yung pagmasbuk. Bihad din yung pag-imam. Iban paggamuin lang tabihan. Syurut sinamuin iqtida. Dumatong na kita insyaallah ta'ala. Na. Aong papangasok. May natapik na mo na rin. Mga pangasok tapik. May panatapik. Assalamualaikum warahmatullah. Magbihan. Assalamualaikum warahmatullah. May tabayad to magbihan. Ano yung pamaham niya si magbihan ito? Magukabsul ka? O kabunlong ninsul ka? O kabunin narka? Naway. In labi afdal. Matay maaday sabihin sa bahayang simbihan to. Sa in labi afdal, mag-ibadat kita haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbihad to wayroon na. Imbihad to wayroon na may long mo, pagsalam mo, umukab ka usul ka, bang ka sumalampahan si pak, tampanan mo yung narka, inyad to wayroon na nasabot imbihad. Impagsalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya sumalam, Assalamualaikum warahmatullah. Kakitaan na kumanin puti-puti sinamu in khadni niya min ini niya. Uno ba ini? Pisngi? Amun pisngi. Ini. Kakitaan sin Rasulin puti-puti sinamu in pisngi niya. Assalamualaikum. Ate niya sarang-sarang. Aw ni sab kay banan langi unturin liog. Allah, assalamu. Nawayro kumangin liog. Saring kay banan mga kababayan na taas sa mga second floor. Assalamualaikum warahmatullah. Puro pataas na yun. Ayaw. Na. Sarang-sarang apartanghan. Naam. Naam. Wairun na? Halaw mo sing kwan yan, wairun na? Tansiran tama na kwan. Ayat ito yung katuan ha? Fadal ka kwan. Kaya ba nang pangasok yan sila? Sa pag-imam siya. Kami ni Ma'mun. Manjari masambayang ng patakat na. Listahan si Imam ang patu. Ang patu rakaat. Listahan si Ma'mun upat na. Upat. Manjari juhur. Manjari pagsujud niya ito, maka atau maka kita kanya. Subhanallah. Atiri siya makasipin imam. Ana, ito kasi no. Di makasip. Pasal yung listahan niya, alam niya, ulang pa. Yung listahan si kami Ma'mun cukup na. Upat. Naam. Yung listahan niya, tuunin ng tuan. Pasal yung nabisin na rin. Yung na maju ila lima, utang mabi. Di, tama.
Ang natin pangaso. Na, malingkating pangaso. Atin niya imam, nagmatukas, hamuin, kasaan niya, misan niya, no? Biyabaitan na siya, subhanallah, ri siya magkahakad. Masi-masihituin niya, hisung na yung kabayaan niya. Nara hindi, inhinangon, naam. Inhinangon sin, ma'mu mamuin hataykod. Bangkay nga tanin niya, unhimun na, kung siya niya, kasaan na tuod, nayaw siya makad. Inhinangon niya, nasabot na ni mas alabay ni, magmuparik siya rin ha, imam. Magniyat na siya pagtakon niyatul mufaraqah. Magniyat siya niyatul mufaraqah. Inhati si niyatul mufaraqah. Magniyat na kaumutas na yung ha imam yaon sabab kay ngatan mo, kasaan na yung kanya. Timukas na siya kasaan. Di naman jari, tauran, misan pa siya imam, bang inakkal niya, matukasin unya. Misan pa siya imam. Biyutang sadya siya rin, pangakaran sin hibal. Bukon sambili na mo yung halom sin utok mo at tudahon niya kay muri. Nang kandabang siya mo yung nasaan na piyato piyatumtuman, di pa siya mabaya, butas na koreng kanya, niyat ko niyatul mufaraka, continue hain kayo. Nabang kaumiyakad, sin kay ngatan mo sana, batalin sa bayang mo. Mabatalin kayo. Na. Kato ito, ha? Ako ninijimatu ha jamaanan mo ang niya Shafi'i ibang atong mazhab na imam namin ang tabel flexible dapat sa mo pag-usalo na hanbali hindi imam mo yung siya mo sa pamakingatan ng jamaan niya Shafi'i magkunod tayo sa siya Marayaw. so only to tablig nakakat ko Shafi'i siya kapag imam na mo di siya mapaya sa punya umat hatin sa tapanghati na mga siya di kami makatikan niya at sa bayang manday noon asuho pag sujud si imam ito siya nagpupunod yan din yan masaya din yan ito Naam. nakaran ka dyan siya magpuparik na sa pagyaman Malingkat yung pangaso. Atin niya jama'a nagjato masjid in imam di magkukunot sin subh. Sa kalim ma'mum, atin niya kimunot tud siya. Unin hukuman sin sambahayang sin ma'mum, wala siya miyakad ha imam. Bangsaw pama, ingkaunan si ma'mum, nagkunot, in imam yadto na si mujud, limo kayo siya pagkunutan niya, sambilin imam nakalingkod na, sambil nabutas na sila, turukon nabutas na, wala naman siya nakapagnini at mufaraka ba'talin sambahayang sin nagkunut. Maba'talin sambahayang sin nagkunut sabab sin wala na siya miyagad ha imam niya. Adapun bang siya nagkunut naam hangkaray na to rin kunut niya di dami siya mabista pagruko pagsujud sin imam makaabot na siya magtuy fala ba's wayrun sa'liya. Wayrun sa'liya. Sa abang yun siya rin doon timindog malukay na at tunay ni imam nagsusujud, naglingkod na, mabatal na isang bahayang niya bang siya rin magkuhan. siya magkaroon ko sinhabi sa tulong na naman yun ang imam Liyutamma bihi haraka tahibal. kanila para pagkakibuhay Naam. kapag yan suma buhay na wala nagtulong Naam, ang kanda yung kunut niya sa saat dato, di na zikir. Di dato makauno. Di dato ikauno. Sabab sindi datud mamista kanimian sadya siya naam Allahumma ya ghafur ighfir li wa sallallahu ala sayyidina Muhammad makaurul na siya magtu. Biya sa sindimik. Mayroon na sa. Ayaw sadya pagyanon sinkuan amoy magsulang saling na hinang. Nagrurukuin hambukin ako nagbibihan. Dahil ito kita kumuddan. Naam. Mga papangaso, gusto mo kita ng harap. Aong papangaso. Kadto ito. O, babakitan nyo rin nangangadji. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagsahol?
ini. Kasalaon ka man yan mga masjid bang namo nga dumatong in pagbangsin fajar, gamo ng pagsauta. Kung konstituan ka ba ng masjid, kung sabi ka ko yan, yakag ibaktusin din di, pagbabangsin din di. Kung kasi ka ba ng masjid tuwan, magkami biya nagbang na yung nagsahol, din sila, masipa sa nagsasaw, masarap sa nagbabang yung masjid nila. Yan ang tangan niya. Oh. In pagsahur, nakato, lumaton kita pagsahur yung pagbuka. In pagbuka yung pagsahur, bukunin pangilahan ka ni habang. In bang, tanda sa alamat. Sin pagguwa sin fajar atau pagtugom sin suka. Sa upamain ba mo hikaddakat. Kakitaan mo to sin dua mata mo yung pagtugom sin mata suka. Pagkita mo sin suka, nalimun na to, jimukupwayron na nakapin, buka na ko magtuy, misanway pa nagbabang, amo natin kakunahan niya. Tamam? Nabang sa upama, way pa gimukwa, wala pa natutugom, nagbang na. Nakasaan da kuna, tanggungon sinim, amoy magbabangan to. Damik yan, di man jari mga amoy gimuha na yung Fajrus Sadiq, yung pa siya nagkakaon, di na. Di naman jari. Na. Na. Last mga sumo. Amoy nunutuan. Magbang? May tad to pagbang. Alabi afdal? Pagbang. Insyaallah ta'ala, hatungod sin pangadjian pagbang iban sin pagkamat, sungon paglingkod taniyo ni, amo na yung sunnat simbang iban sin kamat, narumungog kita niyo. Masal mataod masug magbang, ba't takay nga tanin hukuman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naam, duma kita niyo. Naam. Next meeting, mahawa siya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.